birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu biba bikomeje gukomera umwoto, uba ukomeje kuba umwoto, ibintu biba bikomeje kuba ibicika. Icyitwa Red Tabara nk'abantu b'Imana mwe yakamejeje, noneho bya bindi va kuri bya bindi mwajyaga mwumva bavuga Red Tabara yakamejeje ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo tujye kwinjira ku bitendo iri joro ryakeye ryakozwemo, wumve buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu kugeza amagingo ya gikomeje kugenda kijya habi muri rusange. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga, ibyo muraza kubinyemerera, ariko kandi turaza kuba rwose tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi by'umwihariko muri rusange. Nk'ubu tuvugana munyemerere mbabwire yuko icyitwa rwose Sebarundi, witwa Sebarundi mw'abantu b'Imana mwe byamaze noneho kumucanga, byamaze kumushobera ku rwego rwo hejuru, akaba arimo arifuza icyo yakora kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire ku murongo. Gusa na n'ubu kugeza amagingo aya yamaze kuba akibura rwose, ibintu bikomeje kuba bikomera ariko kandi bifata indi ntera. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugenda tubapudetinga, by'umwihariko tubabwira uko situation ihagaze. Gusa rwose nyamuneka wowe utari wakora subscribe, icyo usabwa nta kindi ni ugucyonda kuri sabone kugira ngo aya makuru tujye tugenda tuyabanamo neza gatanu kuri gatanu. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, nyamuneka munyemerere, kuko ntabwo rero ninjira mu cyitwa makuru mbanze ndamutse cyangwa se mbanze n'isurize abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari Cibitoke, baba bari za Mujejuru, baba bari za Murangara, baba bari mu makorine nka za Kinazi, za Tongo, Bubanza, Bujumbura, baba bari Gitega, baba bibereye mu Rwanda, baba bibereye Kigali, baba bari hano za Tanzania, baba bari za South Africa, za Kenya, za Malawi ndetse na za Zimbabwe, baba bari mu bice by'umwihariko nka za Congo. Tubaye ikaze tuyikuye ku mutima. Bari United Kingdom, bari muri Amerika, bari mu Faransa, bari mu Bubiligi, bari hirya no hino. Tubaye ikaze tuyikuye ku mutima. Yes, ni byinshi cyane naho tujye kuba dukomozamo, ariko kandi tuba imuzi n'imuzingo, kuko ibintu mu gihugu cy'u Burundi byamaze guhindura isura. Muraza kunyemerera tunyanyagire by'umwihariko ahitwa i Bujumbura, turebere hamwe ikijyanye na drone y'Abarundi yamaze gushyirwa ku butaka, nyuma y'uko twari tumaze iminsi twumva ati drone ngo nizo zigiye kujya zicunga umutekano, drone nizo zigiye kujya ziba ziriho kamera mu rwego rwo gucunga umutekano. Mw'abantu b'Imana mwe munyemerere mbabwire yuko drone ya mbere muri 3 zacungaga umujyi bamaze kwishyira ku butaka. Ese ni bande bayirashe, bimeze bite? Turaza kubyinjiramo. Turaza gusimukira mu bice by'ahitwa za Gitega, turebere hamwe ibya CNDD FDD nabyo bikomeze kuba kamaramaza. Bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ati uwitwa General Neva agomba kuza ibintu akabishyira ku murongo, akayobora igihugu cye. Ngira ngo ku munsi w'ejo nababwiye yuko uyu mugabo atari mu gihugu, hari abantu benshi nigeze ababwiye tuyagiye koko nk'uko wabivuze, abandi bati aracyari mu gihugu. Ndagira ngo nze mbibwire yuko rwose uyu mugabo iyo aba ahari yari kujya gukiranwa ibyo witwa Ndirakobuca ndetse n'uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, n'ubundi bose bahoze muri CNDD FDD. Umuriro watse handi aba bagabo barimo barahura, imodoka zabo zikaba zananyurana hejuru, cyangwa se umwe akaba yanagonga undi. Umugore wa Generali Prime Niyongabo ibi rwose abicishije ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter, yagize gutya rwose yandikira umugore wa Gervas Ndirakobuca aramubwira ati genda gake, ibyi guverinoma y'u Burundi genda gake utazabyinjiramo ugasanga urahungabanye. Yes, birumvikana yuko rero bose hari amabanga menshi baba bagiye bazanyaho, ngira ngo turaza kubikomoza tubyinjiremo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira hano za Uvira, turebere hamwe ikijyanye na force z'Abarundi zikomeje kugenda ziyakubitirwa uruheno. Turaza kuba dukomoza ku byazo. Turaza kunyarukira by'umwihariko mu bice by'ahitwa za Mbandaka mu bigo bya gisirikare, turebere hamwe impfu za hato na hato z'abasirikare zikomeje kugenda zigaragaramo nka za Kibira, byose gatanu kuri gatanu. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'imuzimba, n'ibindi byinshi tutavuze nabyo turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzimba. Reka twinjire, ngira ngo amakuru tugiye kuvuga impfunyapfunyi dushobora kwikanga zitwaye iminota, ahubwo twari buvugemo amakuru ugasanga
ni ikibazo gikomeye cyane. Reka twinjire aya makuru duhite tuyinjiramo tudatinze by'umwihariko, ariko duhere ku nkuru idasanzwe y'ibijyanye na Bujumbura ndetse n'izi drone zatangiye gushyirwa ku butaka, zikaba ari drone zari kuzajya zicunga umujyi mu buryo bwemewe n'amategeko, zikaba ari drone zari kuzajya zikora amapaturuyi mu buryo navuga yuko budasanzwe. Izi drone rero bati gute? Izi drone zatangiye gushyirwa ku butaka. Izi drone amakuru mfite atariho ivumbi ngo zikaba ari drone ngo zirimo ziraraswa n'ubundi na za ngabo zidashaka umutekano muri Bujumbura. Izi drone nta bandi ngo bari kuzirasa n'ubundi ngo ya Red Tabara birirwa bavuga, ndetse n'abandi batavuga rumwe n'igisirikare cy'ubundi ariko bari indani mu nzego za gisirikare. Amakuru namaze kwakira ngo izi nibo bari kuzishyira ku butaka, ngo noneho bamara kuzirasa tajyanye nk'igice yakontoraga, ubwo umutekano ugatangira kuzamba, kuko nko muri iri joro ryakeye hari ahantu hagera kuri hatatu mu mujyi wa Bujumbura haraye hibwe. Hari ahantu hagera kuri hatatu haraye hibwe. Ubwo byose ni ukuvuga ngo uko byagenda kose byose ushobora gusanga ari abasirikare ubwabo bo mu ngabo z'u Burundi bari kuzirasa mu rwego rwo kugira ngo babone yuko babone ukuntu izi katanyama zakwirakwijwe umujyi zatangira gusahura abaturage. Ushobora gusanga ari Red Tabara n'ubundi nk'uko babivuga zimbo zirayirasa. Ushobora no gusanga ariko ko kutumvikana kw'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo z'abarundi muri rusange indani rwagati nazo zirimo zirakora ibi bikorwa byose ntiwamenya. Ubwo rero rwose byamuneka icyo nababwira cyo ni uko mu gihugu cy'u Burundi ishyamba atari ryeru habe na mba. Ishyamba si ryeru nyamuneka. Maze iminsi ibi bintu mbabwira ni igihugu cy'u Burundi uko gikaza umutekano ni nako bawuzambya. Barimo barashaka buri kimwe cyose bashobora gukora kugira ngo umutekano bawuzambye. Ku munsi w'ejo uwitwa General Neva ntabwo yari ari mu gihugu, yari yamaze kugita, yaciye ahitwa za Ruyigi yigire muri Tanzania akoresheje imodoka. Ibi byose arimo arabikora mu rwego rw'uko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utameze neza, ndetse bamaze iminsi igera kuri 3 uwo mugabo bamuhusha, kandi abamuhusha asaga uko baturuka kure. Amaze iminsi yivugisha amagambo menshi, ngira ngo twagiye dukurikira amakuru menshi no kuri TV Duniani Kota avuga ati duhora twumva ati zasarambwe cyangwa se zasarambwe ngo zirafashwa ngo zihabwa umusada, ati kandi ni zimara gufata ibice byinshi muri RDC nta nubwo ariho honyine zizaguma gufata, ariko ugasanga araca hirya no hino ibintu nyine avuga uburimi. Ariko uko byagenda kose n'ubundi ntabwo Neva ibi bintu bizamugomaho. Kujya hariya muri RDC agahangana na ziriya zasarambwe na n'ubu akaba akizihangana nazo, kuko ari mu bantu bazigoye ku rwego rwo hejuru. Urumva we zitazamugora, reka zikontorere Uvira, tuzaba tureba yuko igihugu uzongera kukiraramo kabiri. Kuva Uvira ujya Bujumbura katari kure. Yes, reka twikomereze ngira ngo tugiye kuvuga ku bya General Neva bwakira bugacya, kuko hari byinshi akora n'abanyapolitike b'indani mu gihugu cye bakavuga ati uyu mugabo ntago ari muzima. Ati ntago ari muzima, byaba amajambo atangaza mu mbwirwaruhame, byaba ibintu byose agenda avuga. Nyine urabona yuko rwose uko byagenda kose umutekano we igihugu cy'u Burundi sinzi ngo kiraza gukoresha iki, sinzi ngo kiraza kucungisha rekobuta, ariko se rekobuta buriya barazigira, sinzi ngo kiraza gukoresha ibiyo bikoresho. Gusa icyo nababwira cyo ni uko igihugu cy'u Burundi kiri habi, n'abasirikare by'umwihariko benshi bamaze gucikamo ibice, abandi bakaba bafite ubwoba bw'ikintu kizakurikiraho mu gihe hano za Uvira haba hanafashwe. Reka twigarukire gato by'umwihariko n'ubundi hano za Bujumbura abayobozi benshi bagiye batandukanye bakomeje guterana amagambo. Ngira ngo nahuze nkurikirana imbuga nkoranyambaga bakoresha, nsanga abayobozi n'abagore babo nibo bose bazibasiye. Barimo baraterana amagambo, bamwe babwira abandi, ariko ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko
bishobora kuza gukomeza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Uko bwije n'uko bukeye ndababwira nti igihugu cy'u Burundi kiri kurindimuka, kandi impamvu kiri kurindimuka nta yindi nuko ari igihugu kugeza amagingo aya cyamaze kugaragaramo amacakubiri yo ku rwego rwo hejuru. Aya macakubiri rero ntashobora kubakoraho, kuko igihugu cy'u Burundi kitabayemo amacakubiri cyakabaye gishyira hamwe kikanamakinga sure ukuntu gishobora kurwanya duya aramutse yinjiye mu gihugu. Ariko kuko amacakubiri akomeje kugenda agaragaramo, bamwe mu batumvikana n'ubutegetsi buriho nibo bashobora gufasha duyi kugira ngo yinjire mu gihugu, noneho ibintu abizambye. Ugira ngo se Red Tabara ivuze ngo igiye kwinjira ntabwo byayisaba kuvuga ngo nuko bavuga ngo yarinjiye ariko igiye no kwinjira nta nubwo byakwirwa bisaba kuvuga ngo barabigenza bate. Ni uguca mu nzego za gisirikare zitumvikana na guverinoma, ni uguca mu bayobozi bakomeye bakababwira bati mubigenze gutya na gutya, ko muri mu gihugu indani muravuga rikijyana, mufite ababumvira. Izi nzego za gisirikare muzikoreshe kugira ngo natwe twinjire mu gihugu, ahasiga uwo wigeze igihanganye turebane nawe. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu n'ubundi usanga abikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero iyi ngingo reka tunayive, ahubwo tugaruka gato mu mujyi wa Uvira. Ni umujyi navuga yuko kugeza amagingo aya ari uw'amaganya, kuko nahoze numva benshi bavuga bati abatangiye kugenda bahunga bawuvamo, ariko nubwo bari kuwuhunga bari kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ese hari umuvandimwe yambwiye ati mbere yo kujya bajya babanza babaza bariyo uko byabagendekeye, bababaze uko situation ihagaze. Ni ukuvuga ngo ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya ujyayo cyo ubwacyo ukaba wagihuriramo n'ibibazo 85%, ukaba wasahurwa, ukaba wagirirwa nabi, ukaba igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka birumvikana yuko ari igihugu rwose kitari seriye. Ni ukuvuga ngo ni igihugu nyine utavuga ngo uhungiyemo wizeye umutekano wacyo. Ushobora guhungiramo ugahura n'ibibazo, uhungiramo ugahura n'ibibazo. Katanyamaza aba FDL zamaze kubakamvaganya, wazicikira noneho ko bazihuje n'imbonerakure nazo zikaba nkabo, kandi uko gusahura n'ibyo wari utwaye byose ntugire icyo ugezayo. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose, nyamuneka ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi umuntu ukijya no kugihungiramo ajya agihungiramo yashishoje, kuko rwose kugihungiramo uri nk'umunyamurenge, kugihungiramo rwose ntago ari ibintu biri guhira abantu barimo baragenda barahungira ugasanga ni ibibazo bikomeye cyane. Reka duhita twikomereza, ngira ngo ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tukirimo, ahubwo tugaruke gato ku kijyanye n'ibice bigiye bitandukanye. By'umwihariko imyitozo irakomeje ahitwa Mbandaka, harimo haratorezwa ibihumbi n'ibihumbi. Garuka hano mu ishyamba ry'ikibira rya Kimeza, harimo haratorezwa abasirikare benshi. Garuka na hano za Cibitoki hari gutorezwa abasirikare benshi. Kirundo hamaze iminsi horezwa abasirikare benshi. Birumvikana yuko n'ubundi kwitegura intambara byo tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Congo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura cyangwa ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo.
umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Ico gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho, ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu, cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga, canke nanjye nobivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru ya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite ico bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka, hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu banja ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nkaho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda
na Kongo baganira batarinze gushiramwo abo ba imperialiste bari abanyamerika, kuko ari amasinye yose yakozwe harya n'amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengerwa, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twovuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi canke mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo canke cyo dutera ubwoba gato nuko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa canke kwigarurira Afrika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari ntambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo, ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero, kuko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Kongo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro, byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Kongo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire
ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabo fevere uruhusha guguruye rwo kuja gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abantu muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 canke hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishira inyuma, ahubwo tugashira imbere ibintu bijanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akagwi kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo ni byo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akabiso kimwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwa abantu bakeya canke ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gucira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo no kurandura burundu menace y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabize kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afrika bibesheje gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afrika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afrika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afrika, kugira ngo
tuje ku kivi kijanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibihugu byose bigiye kunguka ibijanye n'umutekano. Ico ni ikintu ca mbere. Ca kabiri nuko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaproje menshi ajanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afrika byoshobora kuja imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, n'abantu bafite ibitekerezo bya Pan-Africanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakaja muri Union African, murazi ko hari hasanzwe proje nyinshi zo kugira ko Afrika yaba imwe. Nimvira ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nivyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere. Babaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage, b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza aba perezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza aba perezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo kuvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande, biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa. Noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanavyema. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye ingabo iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba Wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politiki y'amacakubiri, politiki y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo
igiye kwitandukanya n'Uburundi. Ni mu Burundi bwaraye ikaze FDLR, bugaye ikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda ca Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni inyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramo, ariko nobahanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye, barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abariya bandi bari muri twigwaneho cyangwa n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri bivuga ngo M23 cyangwa twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko nacyo sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gihugu, nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo ari igisirikare cy'iminembwe kuba ari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, bamayimayi, bagakora imigwi nayo, none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke, bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe ca Kongo, bakagihereza General Makenga, akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umubyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bave mu bitekerezo byabo, fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho gereza extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turi Abarundi, turi Abanyarwanda, turi Abaganda, turi Abakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turi Abanyafurika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afurika muri rusange. Muri make rero uyu mwihwezo nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta. Hanyuma rero bamaze kuganira, niyumvira yuko bokoroheranira, kibategane, imbabazi zikaba, ntibazana ibintu byo kuboha ngo ni ibintu, kuko bose bafise ibyaha ku mpande zose, baba bloc ya FARDC, bloc ya M23 mu ntambara ntiyabura ibyaha, yaba intambara. Cyo gituma intambara ni ikintu cyo kwirinda, kuko intambara ntiburamwo ibyaha. Ntibabohe rero ngo twagirize naka, ahubwo je nyumvira kuba nouveau départ. Niyo mpanuro yindi nshasha
nzanye muri iki kiganiro. Kaze cyane ushishikare kudukurikira kuri Positive Change Initiative. Twifuza kugira impact guhindura ibintu muri politike, muri ekonomi